Salam dostlar, hamıya salam dostlar. Ben YouTuber Elçin. YouTuber deyəndə ki, YouTube videosu çəkirikdə dostlar. Dostlar, mən indi bir yan skript oynayacağım. Siz də izləyin məni və kanalıma abunə olun, like atın. Çünki sizə 50 abunədə bir hədiyyəm olacaq. Gördüyünüz kimi qara gözü birinizə 50 abunədə. Hamınızın adınızı kağıza yazıb çevirəcəm. Kimin adı çıxdı? Ona həftəlik. Həftəlik nə idi? Çarxdım. 100 abunədə də həftəlik dostlar. Qaragöz. Həftəlik 100 abunədə olacaq. Yəni dostlar, inanıram ki, sizə 50 abunə edərsiniz. Nəysə, keçək videomuza. Artıq oda qururuq. Biraz burada ses çok çıkabilir. Kod koymayayım çünkü o dünyadan adam gelsin. Gelsin bir nefer. Bir de təhküllü oynayaq dostlar. Yani çarpı da elə bir ki çarx eləyəcəm idilərdən ya da ki. İdilərdən çarx eləyəcəm. Hamı idisini atsın yoruma. 50 abunə də yox. Amma abunə olun da. Harasa bir arada bir heyl eləyərəm 10 abunədən sonra, 20 abunədən sonra. Çünki dəstək onda çox gəlsin. İdilərdə çarx yazacağım və hansınız hədiyyə qazansanız istəyək alacağım. Çünki baş ağrır. Yani örtünüzü vereceğim. Saç çok pisli. Ha. Kabaktaki Şəkir əgitdir ondan karakter işlətmə, təkillə karakter. Mən də təkillə karakteri götürməmişəm, neysə. Məndən nəsə kafa getmir. Ayda. Açıq verdi. Adam nə qədər buz atar. Buz dillənsə deyəcək ki, bəsdir. Sana alkış yok yalnız lafını göstereyim. Böyle şahit. Ye. Tıklanmayın cabra. Manyak. Ha. Geldim dostlar. Neyse dostlar bir round ona verdik. Nasıl oldu? Tutsam da paylaşacağım videonu. Merak olmayın. Balkona çıktı onun yanında. Ona göre yaydı. Ha, geldim. Aa, güzel değil mi? Oradan mı rahat olacak? Yukarıdan. Ben belki yukarıdan rahat kapatma olur. Ben niye kapatamıyorum onu bilmiyorum. Ne oldu ya bana? Aha Allah'a şükür. Kapatabildik. Dostlar bir de şey Rufoshop'u gördüğünüz gibi onun da kanalı neydi? Benimle danışıyor. Neyse. Dostlar Rufoshop var burada. Orada gördüğünüz gibi güvenli ve süratle elmas alabilirsiniz. Yani çok ucuz bir qiymətədir. Yani fikirləşin. O birisilərdə yani o birisi satanlarda 2x həftəlik
6-7 manat olanda amma Rufo Shop'da 5 manatdır dostlar. Yani bu kadar indirim ediyor. Yani tabi buradan elmas almayasan mağarasın. Öl. Ayda. Sayılmadı. Bak belli. Yat aşağı. Dostlar yani güvenli şekilde oradan elmas almayasan mağarasın. Yani ben oradan elmasları alırım. Ve çok şanslıdır. Oyda şey. Şimdi izleme moduna. Neyse artık verseydi tay. Üyeğin seçildi tamam. Ha burada sana sandım değil. O UMP ile hara vurursan. Ben sana taradım. Ben sana dediğim taramı götür. Neyse. Yapmayı. Bu. Böyle. Sana atsana gibi sen kim attın sana? Allah yat aşağı. The Ben Light. Neyse. Uduruk. Yani ifademizi çeker. Lexus'ta kadar. Diğer. Sana al. Yalnız Finger Slide. Gel. Sana alkış yap. Yalnızca. Uy da çok zor oldu. İfade çekersin. Çok zor oldu. Çok zor. Neyse dostlar. Bu ayağımızı da aldık. Yani dostlar. Videomuz buraya kadar idi. Kanala abone olun. Like atın. Gelen videoda görüşene dek.